ba Adom TV Badwam so yadani te kote gwase ni nkran nsam adwoda no pen so ode abreye de du so no Adom TV Badwam kase na nsam no ne otodwo mu bi ya wo betini ye motorider ene sprinter bus akohia ma me kase ba kwato anananom nsie de ofofro nso epra yede mu nsam no ebeba tanka owners union so ene de nsam utudwa so wo mahunu sa China for say babaji wadwuma no aboso sansam no ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase medi afia amankwa tamaklu afia ni de mientie se de nsam ni nchiremu etie sprinter eye Mercedes Benz bia ne number eye AK264-21 ene eye Astonic motor bike ne number eye M22-AS5897 akodi mpu abra na motorider no free for mena ede na ni kira danse asokwa amawi akire de wotwi motor ne de ato na nanom nse de na oka no ho ensupra no mu edin Adom TV kase etwaso Subwedi Kelvin awenye mfie eduasan song na echi Asonic motorbike and registration number ye M-22-AS5897 na wo free for mena ya ne ni kire adanse asokwa na bra kwanhia ne sie na munum honom a ene wo hwere ne nkwa ena Eric Mensa ono so anya mfie aduonu nan enya prekura huduro bibra ne senti wonom ede na akoto St Benito ayaresabia ewodompo ase ewa danse North Mensi ne wa santimantam mu a apomuden adwumayefo ehwe no nenso esan se de na tebia ne tienti wo yini free honom ede ne ko konfanochi aban ayaresabia sebe ya obetimi ahwe ne yie wura na wo hwere ne nkwa no wode na mu no ekoto Peaceland emukurabia ewa danse ademra ya wo be papa no ahwe de nam so potia wo hwere no nkwa na hyenkani an wotwi Mercedes Benz and registration number AK264-21 na ono so efri asinfo so an na ni kire adanse asokwa no ne din ene wachiansa wanya mfie aduanan miensa bra wonom edu fomina kwan ni mfimfini honom no sense sharp curve wo honom wanto na bo anu wodi mirika tentenam ho ene ma wo free kwan no so a wode ne hyen no ekobo wura na no wotwi motorbike na nam so e ma wo hwere ne nkwa sesei hyen na nya nkwanhia no ene motorbike ni na wode akwa akosi dompo ase police station. Executive Secretary Dema Tanka Owners Union Ignatius Kokudo ene wodi nsama hodo bia todwa se wadwuma na wo ye wo man Ghana mu oye Ghana adehye no wo mahunu se China for bin so Accra trucks ahodo de abamu a wo sampanifo mu ani da ho na wo nsia no kwan se be ya o meje wadwuma no so mo so Adom kase etoso China for no centum or whatever ye free modino almost na almost refinery be enti say almost esa cra tankers eba krum ha na tankers no eba be fa almost product no de ana aba be twin almost product no de akire say yeah ye wo industry mo na ye adwuma sa abo aban bia ba aban bia ko aban bia ba aban bia ko no you know aban we nko de won pese ye hu beto yes so ye ntumi nya investment into almost 500 tankers. Now this time we bet me I can say be 60% of such you know and now say chemo bed 4 and now 5 at least 3 no China for tankers nkwa anu si yepe na lawyer Kwame Dwanto a wo yebedwaba editu jase enye se won ka se wo bi wo sika no fra man wodo so ma ne mfa ne sika mebio adwuma e wo man mu na so adwuma obeyi a ebema Ghana fo de agudie nya de obepere so wototo asere Ghana ban enkankan en nana danko akufo ado sada roma omre mu se beyi o manfo adwuma wo ye no obetimi abo ho ban de pese aban ye ne se refine ni de wo ho ontimi nkan kiro mo se wo mombo hall ni de Ghanaian companies no mo system no wo mo na say hall ya de no bia foforo bia me hall cause wo mo adwuma no wo mo na ye into wo mo do mo tankers aba a wo mo calibrate akwaji license eno ase ne say so wo be say adwuma because wo mo sika no a wo betimi de ato more tankers aba no mo ye wie wo mo wie ho no a wo be hu no mo bie petrol garages yeti ye kromo yenti kro foforo bi nka say investment nyo investment in investment no ebese Ghana adwuma dia ena nye ye take action ebe affect the whole Ghana na mamenka so se mpanyimfo bia hyade yasia mpanyimfo bia hyade yasia yesremo monwe Ghana ho ansa
onye sika ni bibia abusua ya wono mo de hye ato na no mo nsia do mekire kane bantima mra shebedwani Daniel Ochem aboadwe eho adwiri won ye papa won dofo no ewuo no ho na no memende ye ne dwodai ene beto odwa sapani no ho fa no a yede no kopie mu wo konfo no chia yaresabia Antwata ne watwa na no mo nsia do yamane boni na ya ojima akwa abusua fie ho den 7 so eba no kure kakre bitima kan se busia panyini ni ho e fa no mpanyimfu nyina nso ni ha ti wo hwe fie ha ba ya yem nante enko ane ye wa ha ene ye maame no mpanyimfu kakre bi enti di bitima ka kira mansa se nananum agunafo ya hwera de If you have pinu any dunsia, a copy my pinu any edunu. Yana Daniel Ochem aboagye ewo emrahye bedwam se bantema mrahye bedwani no. Na wo sign so ewo finance committee no so esan se no wonimdie ewo mu pa. Amanyofo bi a saa bre no wone owura yi ewo mrahye bedwam ene amaniboni etwetwe nkomo. Ya mfa na hongro so. Up to now, over some tia ground many enyina adimi ntente. Ntimi media ye yembu. Like agiensem because onyare nipa no onyare nipa be ne di nkomo e buki time Monday ebehia nti di nyame pe no ye nam ye midina chiwo Ochem during 2020 election nti metia muze ana my friend no confirm mame ana ka chem say o service center, that is the 2M Express service center, one of my friend madam for bako ana menin na drive ko ni ku say in fact the news is true no pray honorable pass one ampa and wo free emrahye bedwam no okosoa eye adwuma som MPP amanyoko no se wonom communicator na wo nwuma hodo bebre e wasantemantam mu a ne nipa dodo no a enim A2M Express ene MGI Microfinance na wo Daniel Ochem aboagye ni wo no ho no mrahye bedwani a wo gina mu sesi e wo bantama bato mpesua no so Francis asenso boache enso se no ho adwiri ni yie efi se wo musa no ne prewa kansie mu die na so yie no free ho no mu a na wo ye ne nyonko brebo Adom TV etwaso se dem kan no na oyobi a na mi hunu se wo emi nua panyini mene no asan a cheyie abra na ye nyina eco school or say Chichwe secondary school na wo emi senior na wo fa no ni mi nua panyini na ne gina enti no eco school na se be fia enya nso te bantman ti ehunu se ye enuafo prekope na oyobi a na onim ngoma pa enti na bra no wo 6 form ni nyina na no ane classmates mi kwa no o che bi ade ene ye ne ani edi na chin so no o che ade me kai se bra me wo secondary school we dey go university now no university dada na you organize vacation classes ona na che ade no na me so magigi ska no nti ade a na me ne di nkita ho bebre so my first business on na yegu sa no ankasa no no a businessman dada sata do enya no other business one no say and abra ye nyina enso ko school ko wi abochiro America man so no na di nkita ho ama me graduation cry from Michigan State University otuka from Chicago 3 hours drive eba support to me the bag and so no ma bebre na even though ye nyina call contest ne there but ndie you say your policies me ye keke but idea na e share di nkomo etutu ye hofo na ni we there ha mi yie na have bantu man nyina ade ato nipa na ye be ma busua yakọ se o mo hyeden ene MPP kuo a ye nyina inu apanyin 17 ene Justin Kodua down no parliament so area chairman sabunsi ni parliament leadership nyina ya mo yakọ na igiri se busua so ye hyehye na ye nyina ebe back together na ye gene na chi Terademfa ora Daniel Ochem aboagye ne kra ensie miento aso na yonkonsan foforo mu na Public Utilities Regulatory Commission PRC penifo asesa won niema mu efa no se bia obi ewo hawo ewo na nyina mahoden
anase ninsuo hu akwan obefa so de abaye customer complaint system no won mo ahwiri mu asesem kra Adom TV kase etwaso light of any voltage, low voltage, high voltage, power flashes, and known as those which other complaints. After the mid-year, 7,300 thereabout. After last year, it was 6,000 something. So we are likely to have maybe almost 14,000 thereabout complaints in the coming month. But after the time this morning, I was checking because you see the data up to mid-year, because sometimes we won't verify information. The one in the system is not verified because we have not closed the third quarter. Once we close the third quarter, we add it to the half year. We really assign to us say, one at the apple for Frobia dear, a beboa one more when you want to Juma, ama one at me assassin in a mahording any ensure what the year Juma said the Baya will be who Sikai Sessi would be free. You were there, what now you see have to see on number what become how many hours or two will never with the nutrition or more. Then okay clear a more fair idea how much then it don't show you that the driving back on them. Adroba for ne wana eton tai ne omo di dwa e wo beche bilam te interchange hormone so kwan no enye nano da fia den so ye to ye kura de bubu won si fom kura ne man koye nti wo sre aban ne mra na o mekeka no ho e wo djuma wo ye wo ho Adom TV etwaso yi kwano de we nsuo ne to ye na se kwano ama ese ye fa ha kura yintimi mfa ama ye shots obo amre no pe na ebu o shots ana se spring ama ye bre pa nti se aban se onwa ye na otimi overhead ne tema se bia ye ho beto no metima ye form ana ma ye ma yetimi enya ho to aka ne se ye bre nsuo ne to a ama ye baka ne shia ye sofa pa me drop fit ma ne ba me quarter ma back me bra ma bra se me ti foma me de eye na kakra ko nti sra ban on try no me boy no nya adwuma we ntente man so anka so need to and the shocks ne car say man boarding so to e ma hoye kedu ya you sonata ne call brands and over so what I say the say ne so on brand ntombe man na yemu mu yedin so what I say ya bra wa hasa to da bia etua road fee da bia etua road vet so ya kan company for in fees and pani kan be twa o ma twa hu so mo nye ensuo tope ana saba ensuo tope na ba eye na grader for na bedwi ensuo tope na ba ekwan yo almost 1 year 2 years am dey try lesson but o man no anya sa na etenem enanu nsuo na eto ye no nyame anim no e haye papa yes to mu nyina nsuo no ye den nsuo ni rura yes to mu nyame anim ni ye ne makora ni nsuo twi bi ekoe na ne yesra ban ne se o ye adwuma na mmom no ne yesra se onhwe na onye adwuma no ma ye nso ye ho ye den ento ye na ne nsuo to a se de nsuo no hayen ewo se obi chebi run about ye interchange no stress aban se adwuma na o ye no omre ni nkoso na onye ma ye nso ye ho ye den ento ye manga se woni tia me kasa bebre wa hwa ba bia na mo ekwan na ayeba sai na se atimi aboka ye kwan we nyina wia ade tina kakra ye yetumi siesie na hwe de ekwan aye ekwan ye kwa Major Road ade se aye ko bebre ekwan akra esa so ko we sei kwalebu na se wo kwan aye sentse obi de ayi ba ambulance bi ba na se fa se akwa be na tumi afa kwan so na akọ o de camera hwe wachi ahwe photo bi a bi a so ties mu kwa no easy nti aba no o me na ho no de ohun ne oye because o ma ye bre Adroba fo nso a wo mo fa nkwanta dodo pepesu ewo Eastern Corridor kwan no so wo timantem mu nso wo sra ban no se ekwan no fa ba bi no esei ma aban hwe ne mpanifo hwe ma ne nsa kura ansa na bi a wo matumika ba ye ndey a ejije no ho kakra no wo mahwe nsiesie ma won se be ya wa akone abedie wo kwan no so no ebe totia ma won Adom kase pie ho edebe contract na obey from KJB to Pepesu no na ya adwe so obeto aso abedu nkwanta obedu Pepesu no wa jai free nkwanta ko Pepesu masa 30 minutes so wait 30 minutes gain but ubetime di be 1 hour asara wadu Pepesu kwani na tutu ana kwani nya udi ago so obebu spray
So we are driver who need to the Obu Springs here. At where the Sramwa, Munchra Bena, Abe and Shamaye, a quantity and facts. Initially, no, we are heading say Ankaya and last crown. I was Anka Planet to last for 10 years. No, and Sunday, I best start but less than 1 year crown up when I started to do Massa. I also know in short 24/7 from Monday to Monday. You should bet me out of that's a final. At least I last crown of 5 years there to me. But you see, I no 1 year Puamba. Massa, Ufa Quano Sway, I remember that I Aquano, Amanaba, Aquano Superberry. Yakaka wants someone movie. There's a drivers for if you are no more proud, the copy peso, answer now, we do the peso. Best say, 45 minutes. Which man, you best 1 hour, 20 minutes, answer one. The quantity and the